Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru, urupfu rutunguranye rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 7 y'amavuko, akaba yapfuye urupfu rubi, akaba yapfuye urupfu rutunguranye ubwo n'umwana w'umukobwa yariwe n'inzuki akahita hasiga ubuzima. Gusa inzuki ntago ari we wenyine zariye n'abandi 8 nabo barakomereka bahita bajyanwa mu bitaro byihutirwa kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima. Abaturage bavuze yuko hari mu imvura irimo iragwa gusa atari nyinshi, nibwo uyu muzinga wari uri mu giti uramanuka wikubita hasi uhita utangira kurya aba bana. Uyu mwana w'imyaka 7 ahita hasiga ubuzima, abandi 8 bajyanwa mu bitaro. Gusa intandaro ngo ni imvura yaguye ari nyinshi, uyu muzinga uramanuka. Reka dukomereze mu karere ka Kayonza. Umusore witeguraga gusoza amashuri yisumbuye yagwiriwe n'ikirombe ahita yitaba Imana ubwo yacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Uno mwana yararangije amashuri ku cyiciro cya kaminuza cyisumbuye ubwo yaragiye guhabwa diplome, ubu ngubu akaba yavuye mu bazima, akaba yitabye Imana. Ubu ngubu akaba yavuye mu mwuka ubwo uno mwana yarashoje amashuri ku rwego rwisumbuye rwa kaminuza. Ubu ngubu tayari akaba yarangije kuva mu buntu ndetse yitabye Imana. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimbere bwo bwa mbere ugize kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Kayonza. Umusore witeguraga gusoza amashuri y'icyiciro cyisumbuye cya kaminuza yaguriwe n'ikirombe ahita yitaba Imana, ahasiga ubuzima. Ubwo iki kirombe yacukuraga cyangwa bacukuraga amabuye y'agaciro n'abagenzi biyo bitemewe n'amategeko, kandi gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko iyo leta igufashe iraguhana bikomeye cyane. Uyu mwana rero akaba yateye abantu benshi agahinda, harimo n'ababyeyi biwe. Bivuze ko uyu mwana yari yarakoze ikizamini cya leta, akaba yaragiye guhabwa impamyabumenyi ya kaminuza kugira ngo atangire ashakishe amafaranga. Uyu mwana rero akaba yari yarishoye mu ngeso mbi, bakaba bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Bo na bagenzi be bahise bacika barirukanka. Tayari uyu nguyu cyangwa uyu mwana akaba yatangiye gushyingurwa. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru. Urupfu rutunguranye, urupfu rubi rw'umwana w'imyaka 7 y'amavuko ubwo yapfuye ariwe n'inzuki akahita hasiga ubuzima. Gusa ntago ari we wenyine izi nzuki zariye, n'abandi bana 8 bari bari kumwe inzuki zabariye. Gusa aba bana bo ntago bigize bapfa, gusa bakomeretse bahita bajyanwa ku kigo nderabuzima kugira ngo bitabweho bataza kuhasiga ubuzima. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko uyu muzinga wari uturiye ku muhanda, imvura idasanzwe yaguye imaze guhituka, hari kugwa akavura gakenya. Aba bana nibwo bajyaga ku muhanda, uyu muzinga urangije wikubita hasi, inzuki zitangira kurya bano bana. Bivuze yuko rero aba bana bari bagiye ku isantere, bari babatumye, ntawamenya iby'urupfu cyangwa nta muntu ujya uteguza urupfu. Birangira rero uyu mwana w'imyaka 7 inzuki zimuriye ahita ahasiga ubuzima, ndetse abaturage bababaye, abaturanyi barababara ku mwana w'imyaka 7 kuba yahita yitaba Imana bitunguranye. Urupfu rubi, urupfu ruteye agahinda. Bamwe na bamwe bavuze yuko iyi mizinga iba iri ku muhanda igomba gukurwaho bitewe nuko bitangiye kubyara ingaruka zitari nziza, ndetse iyi mizinga bakajya bayishyira mu ishyamba hepfo aho kugira ngo bayegereze imihanda. Abaturage bavuze yuko ndetse aka ni agahinda cyangwa ni akababaro, ndetse mu gihe bagaragaje yuko izi nzuki zaririye uno mwana hepfo y'urusengero rwa ADEPR mu kayira gahari gatambuka kajya ku isantere, nibwo bagiye kumva bumva abana barimo barataka. Uyu mwana w'imyaka 7 we inzuki zamwatatse ziramurya, zimubuza cyangwa zimwima n'akanya ko guhumeka, zirangije ziramurya bihagije ahita hasiga ubuzima.
Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ndetse nge mwari mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugako nkoma. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Rero tugiye kugaruka n'andi makuru ari kuvurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo musabwa ni